Betty Vlog One. Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana bane nawe. Abakunzi b'amazina ane kandi magufi ajyanye, uyu mwanya ni uwanyu. Gusa mbere ya byose ndashaka kubanza gushimira abantu badahwema kudukurikira. Abantu bari mu Rwanda badukurikira umunsi ku munsi, abari mu Burundi, abari mu Bugande, abari za Canada, Côte d'Ivoire, abari mu Bufaransa ndetse n'ahandi hirya no hino hagiye hatandukanye. Turabashimira cyane kuko ibyo tumaze kugeraho nimwe tubikesha, ndetse n'ibyo duteganya kugeraho byose nimwe tubikesha. Kaduhere ku rutonde rw'amazina ane ajyanye wakwita umwana w'umukobwa. Kaduhere ku mwanya wa 15 aho dusanga amazina Isheja Kari Edra Sadi. Isheja ni izina ry'ikinyarwanda, Kari ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ngo umwiza cyane. Naho Edra ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Sweden, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Sadi naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye umwamikazi. Isheja Kari Edra Sadi. Kadukomereze ku mwanya wa 14 aho dusanga amazina Utuje Gitego Estimaila. Utuje ni izina ry'ikinyarwanda, na Gitego ni izina ry'ikinyarwanda, Esti ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye uryohereye cyangwa se ibiryoshye, rikaba ryanasobanura ubuki, rishobora no gusobanura inyenyeri. Naho Maila ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ngo ushimwa cyangwa se udasanzwe. Utuje Gitego Estimaila. Kadukomereze ku mwanya wa 13 aho dusanga amazina Isaro Linda Otopriya. Isaro ni izina ry'ikinyarwanda, Linda ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ngo umwiza cyane cyangwa se ubwiza buhebuje. Oto ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye amahirwe. Naho Priya naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umukundwa. Isaro Linda Otopriya. Twakomeje no ku mwanya wa 12 aho dusanga amazina Akogutona Maeve Luya Heide. Akogutona ni izina ry'abanyarwanda, Maeve ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye utegeka cyangwa se umutegetsi. Naho Luya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ibyiringiro. Naho Heide naryo ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Akogutona Maeve Luya Heide. Kadukomeze ku mwanya wa 11 aho dusanga amazina Mwiza Lizzie Nova Reina. Mwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Lizzie ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana niyo ndahiro yanjye. Naho Nova ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ikintu gishyashya.
naho Reina ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini rikaba risobanuye umwamikazi. Mwiza, Lizzie, Nova, Reina. Dukomereje no ku mwanya wa 10 aho dusanga amazina Mucyo, Luna, Bellamy, Amora. Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Luna ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini rikaba risobanuye ukwezi, naho Bellamy ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bongereza rishobora no gukomoka muri Ireland rikaba risobanuye inshuti nziza, naho Amora ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne rikaba risobanuye urukundo. Mucyo, Luna, Bellamy, Amora. Dukomeje kubashimira cyane mwebwe mwakanze subscribe, mu by'ukuri ni inkunga ikomeye cyane kuri twe. Kadukomereze no ku mwanya wa 9 aho dusanga amazina Umuringa, Luxy, Trina, Bonita. Umuringa ni izina ry'ikinyarwanda, Luxy ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini rishobora no gukomoka mu Budage rikaba risobanuye urumuri, naho Trina ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye utunganye. Bonita naryo ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne rikaba risobanuye umwiza cyane. Umuringa, Luxy, Trina, Bonita. Ku mwanya wa 8 turasanga amazina Berwa, Mwiza, Andi, Santine. Berwa ni izina ry'ikinyarwanda, na Mwiza ni izina ry'ikinyarwanda. Andi ni izina ry'abakobwa ariko rishobora no kwitwa abahungu rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye ukomeye, naho Santine ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani rikaba risobanuye umutagatifu muto. Berwa, Mwiza, Andi, Santine. Ku mwanya wa 7 turasanga amazina Sine, Adre, Luna, Skyla. Sine ni izina ry'ikinyarwanda, Adre ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu rikaba risobanuye inyangamugayo, naho Luna ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini rikaba risobanuye ukwezi. Skyla ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage rikaba risobanuye urukundo cyangwa se umunyembaraga. Sine, Adre, Luna, Skyla. Kadukomeze ku mwanya wa 6 aho dusanga amazina Kundwa, Bwiza, Imni, Jaira. Kundwa ni izina ry'ikinyarwanda, Bwiza naryo ni izina ry'ikinyarwanda. Imni ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini rikaba risobanuye ngo guharanira cyangwa se uharanira ikintu runaka, naho Jaira ni izina ry'abakobwa rikomoka mu baratini rishobora no gukomoka mu Bagiriki cyangwa se mu Baheburayo rikaba risobanuye intsinzi cyangwa se uhora yishimye. Kundwa, Bwiza, Imni, Jaira. Dukomereje ku mwanya wa 5 aho dusanga amazina Kamikazi, Ori, Bruna, Tyler. Kamikazi ni izina ry'ikinyarwanda, Ori ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye urumuri rwanjye. Bruna ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Badage cyangwa se mu Baheburayo rikaba risobanuye ukurabagirana, naho Tyler ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde rikaba risobanuye indwanyi. Kamikazi, Ori, Bruna, Tyler. Ku mwanya wa 4 turasanga amazina Gaju, Anvi, Stella, Otili. Gaju ni izina ry'ikinyarwanda,
Amvi ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye roho. Naho Stella ni izina ry'ikinyarwanda rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye inyenyeri. Otili ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye indwanyi ishoboye. Gaju, Amvi, Stella, Otili. Tudatinze ko twikomereze no ku mwanya wa gatatu, aho dusanga amazina Tona, Gwyn, Mia, Brina. Tona ni izina ry'ikinyarwanda, Gwyn ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye umugisha. Naho Mia ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne, rishobora no gukomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye umukundwa cyangwa se uwanjye. Naho Brina ni izina ry'abakobwa rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umunyacyubahiro cyangwa se umunyangeso nziza. Tona, Gwyn, Mia, Brina. Ku mwanya wa kabiri tugana ku musozo w'urutonde rw'amazina ane ajyanye wakwita umwana w'umukobwa, turahasanga amazina Gwiza, Lumi, Ada, Chloe. Gwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Lumi ni izina ry'abakobwa rikomoka Finland, aho risobanura urubura, rishobora no gukomoka mu Buyapani cyangwa se mu Bufaransa ku ijambo lumière, aho risobanura urumuri. Ada ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Naho Chloe ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ukwaguka, rishobora no gusobanura icyatsi gitoshye. Gwiza, Lumi, Ada, Chloe. Ku mwanya wa mbere turahasanga amazina Julu, Molly, Anissa, Landrine. Julu ni izina ry'ikinyarwanda, Molly ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, risobanuye inyenyeri ku nyanja, rishobora no gusobanura umukundwa. Naho Anissa ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye impuhwe. Naho Landrine ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bufaransa ku ijambo Landric, rikaba risobanuye umuyobozi, rishobora no gusobanura umwamikazi. Juru, Molly, Anissa, Landrine. Katujye ku rutonde rw'amazina ane ajyanye wakwita umwana w'umuhungu. Ku mwanya wa 15 turahasanga amazina Cyiza, Milo, Varin, Nesta. Cyiza ni izina ry'ikinyarwanda, Milo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umusirikare. Naho Varin ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ukomeye cyangwa se gukomera. Naho Nesta ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye uje mu rugo. Cyiza, Milo, Varin, Nesta. Ku mwanya wa 14 turahasanga amazina Mizero, Guna, Kai, Emilize. Mizero ni izina ry'ikinyarwanda, Guna ni izina ry'abahungu rikomoka muri Netherland, rikaba risobanuye indwanyi ishyitse. Naho Kai ni izina ry'abahungu rikomoka muri Egypt, rikaba risobanuye uwatoranyijwe. Emilize ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza ba kera, rikaba risobanuye udapfa. Mizero, Guna, Kai, Emilize. Kadukomereze ku mwanya wa 13 aho dusanga amazina Ganji, Harry, Orin, Kylo. Ganji ni izina ry'ikinyarwanda, Harry ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umuyobozi w'urugo.
Oren ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza rikaba risobanuye ukwera, naho Kylo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu rikaba risobanuye umutsinzi. Nganji Harry Oren Kylo. Dukomereje ku mwanya wa 12 aho dusanga amazina Rwema Beno Alexander. Rwema ni izina ry'ikinyarwanda, Beno ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye ufite umutima ukomeye, naho Oleg ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage naryo rikaba risobanuye umugisha cyangwa se uw'umugisha, naho Zanda naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bagiriki rikaba risobanuye urenganura. Rwema Beno Alexander. Ku mwanya wa 11 turasanga amazina Ngenzi Rumuri Anthony Nael. Ngenzi ni izina ry'ikinyarwanda na Rumuri ni izina ry'ikinyarwanda. Anthony ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini rikaba risobanuye utagereranywa, naho Nael ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa rikaba risobanuye impano y'Imana. Ngenzi Rumuri Anthony Nael. Kadukomeze ku mwanya wa 10 turasanga amazina Bigwi Gian Dex Landry. Bigwi ni izina ry'ikinyarwanda, Gian ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bataliyani rikaba risobanuye Imana n'inyembabazi, naho Dex ni izina ry'abahungu rikomoka ku ijambo Dexter rya mu Balatini rikaba risobanuye umunyabwenge, naho Landry ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bafaransa ba kera rikaba risobanuye umuyobozi ukomeye cyangwa se umwami. Bigwi Gian Dex Landry. Niba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo twandikire muri comment kuko uri umuntu w'agaciro kuri twe, udahari natwe ntago twaba duhari. Kadukomeze ku mwanya wa 9 turasanga amazina Migambi Kento Break Vanda. Migambi ni izina ry'ikinyarwanda, Kento ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bayapani rikaba risobanuye umunyabwenge, rishobora no gusobanura amahoro, naho Break ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza ba kera rikaba risobanuye urenganura, naho Vanda naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage rikaba risobanuye ukomoka ku muryango w'umuntu runaka. Migambi Kento Break Vanda. Ku mwanya wa 8 turasanga amazina Ganza Asha Owen Kadri. Ganza ni izina ry'ikinyarwanda, Asha ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye umugisha, naho Owen ni izina ry'abahungu ariko rishobora no guhabwa abakobwa rikomoka mu Bongereza ba kera rikaba risobanuye indwanyi ntoya cyangwa se uwavutse neza, naho Kadri ni izina ry'abahungu rikomoka muri Turukiya aho risobanura utunganye, rishobora no gukomoka mu Barabu aho bisobanuye imbaraga. Ganza Asha Owen Kadri. Kadukomeze no ku mwanya wa 7 aho dusanga amazina Cyusa Enzo Jade Liam. Cyusa ni izina ry'ikinyarwanda, Enzo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bataliyani rikaba risobanuye umuyobozi w'urugo, naho Jade ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bubiligi rikaba risobanuye ibuye rikomeye cyangwa se ibuye ry'agaciro,
naho Liam ni izina ry'abahungu rikomoka Ireland rikaba risobanuye umurinzi. Cyusa Enzo Jade Liam. Naho ku mwanya wa gatandatu turasanga amazina Ntwari Izere Jude Noriel. Ntwari ni izina ry'ikinyarwanda, Izere naryo ni izina ry'ikinyarwanda, Jude ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye gusingizwa, naho Noriel naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye impano y'Imana. Ntwari Izere Jude Noriel. Tudatinze ka tugere no ku mwanya wa gatanu aho dusanga amazina Sangwa Lucas M Santos. Sangwa ni izina ry'ikinyarwanda, Lucas ni izina ry'abahungu rikomoka mu Balatini rikaba risobanuye uzana amahoro, naho Elm ni izina ry'abahungu rikomoka mu Badage rikaba risobanuye umunyacyubahiro, naho Santos naryo ni izina ry'abahungu rikomoka muri Espagne rikaba risobanuye umutagatifu. Sangwa Lucas M Santos. Kadukomeze ku mwanya wa kane turasanga amazina Shami Merrick Alden Cruz. Shami ni izina ry'ikinyarwanda, naho Merrick ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza ba kera rikaba risobanuye imbaraga cyangwa se umuyobozi w'inyanja, naho Alden naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza ba kera rikaba risobanuye inshuti ya kera cyangwa se umurinzi w'umunyabwenge, naho Cruz ni izina waha abana b'abahungu cyangwa se abakobwa naryo rikomoka mu Bongereza ba kera rikaba risobanuye ufite umutima ukomeye. Shami Merrick Alden Cruz. Ku mwanya wa gatatu turasanga amazina Nziza Kenji Ozzy Dawson. Nziza ni izina ry'ikinyarwanda, Kenji ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buyapani rikaba risobanuye umunyabwenge, rishobora no gusobanura amahoro, naho Ozzy ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza ba kera rikaba risobanuye imbaraga z'Imana cyangwa se uburinzi bw'Imana, naho Dawson naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza rikaba risobanuye umuhungu wa Dawidi. Nziza Kenji Ozzy Dawson. Ku mwanya wa kabiri turasanga amazina Gisa Manzi Ethan Clark. Gisa ni izina ry'ikinyarwanda, naho Manzi naryo ni izina ry'ikinyarwanda, Ethan ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye umunyembaraga, naho Clark ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bongereza ba kera ku ijambo Craig risobanuye intumwa. Gisa Manzi Ethan Clark. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina ane ajyanye, amazina y'ikinyarwanda ndetse n'amakristo bijyanye, amazina wakwita umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa kandi amazina agezweho muri uyu mwaka. Ku mwanya wa mbere turahasanga amazina Igabe Mino Kento Aldo. Igabe ni izina ry'ikinyarwanda, Mino ni izina ry'abahungu rikomoka muri Koreya rikaba risobanuye umunyabwenge cyangwa se ufite umutima ukomeye, naho Kento naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buyapani rikaba risobanuye umuntu ukeye cyangwa se ibyishimo,
naho Aldo naryo ni izina ry'abahungu rikomoka mu Butaliyani rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Igabe Mino Kento Aldo.